Radyoya denge gel, denge azadiye. Jinavindan uçan radyo denge gelden başkodarin heja Europazda icotme 2024 seyşanlı Brüksel'e saat nehlamedede. Hemen uçan serisi ve peşkeş biken demde mazatiye reber apoya. Mustafa Karasugut Pengava Azadi Dive Bere Ure bazen devlement devam bike endame konsere ve berakeceke Mustafa Karasu Jajansa anefere ahibiye gudi ve Pengava Azadi Japro Jalan re çareseri jipırskilekra kurtre Bere Ure bazen devlement bemeşandın. Jibu vecidi ve herkes bir teybete jim ucuvan bir kevin avalı tevgerede. Karasugut gu tekoşina rebera po yadına ve mercin imraliyede jbu me teva minake. Şoreş gereke ku rub ruye dijminatiya her yemezin adset salavistan mayi lemberi dijminatiye ke uha tekoşine ke destani dimeşine. Jana rebera po yarısında ne buye diro ki yek jiroja rebera po beyf randına jana azat ve demokratik ya gele kur derbaz ne buye. Ev jiyan de heman demede buye janeke ku diyari hem muruvaniye hatiye kirin. Dema ku rebera po hate dilgertin demedes fikiri u çava ku dikare ve komployu puç bike lehirbun kiriye ku çava ve pevajeji alete koşina azadiye ve bümeşine. Neket nava panik yanji psikolojiye ke negatif. Ve kere berekede kur merçi dibin bilabibin her saniye jibu jana azat ve demokratik agel bu fikirlerine derbaz kiriye. Rebera po rebereke ku muhasebeye her rojedike her bu yere ders derdixine bi rengi drojen piş dereci hem zedetir xabaten u tekoşina meşandın kiriye tarz ve karakteri xwe bu yere bereke ku her roj mezin dibe. Jivi ali xabate ve ji ter u teji u berhem le her roj zede kiriye. U ev yek kiriye felsefeye jiyane rebertiye ke xwedî felsefeya tekoşina jiyane afran diye u bi rengi komplo tasfiye kiriye. Lehideri jibu azadiye reber Abdullah Öcalan ve Murovahi xwebikihinin gelen cuda civilen de serdamsina reze romana azadi ve serbike Abdullah Öcalan alser reber apohatiye nivsandın devam dike editörü projeye inisiyatife azadi Abdullah Öcalan'a rimen heyil di civina geldi ahliye god ev pürtük brebaza reze romane brengeke hüneri hatiye nivsandın hem jiyan Abdullah Öcalan hem jibeşek tekoşin azadiye kur ruveni ante ve gotun Judahiya bengin ya ve pürtüke eve riyem heder gut ku zamane vergeri veliye ku kestikare baştır fembike Rızayukan hatabı kalan ji akademisyenan hatabı karkeran herkes dikare beheysani ve pürtüke bu huyne u fembike lezanigeha kabrideji civina danasini hatekerin praniya beştaran yan parez nameyen de girtiki xwendibûn yan jî broşûrên hatibûn belavkirin xwendibûn. Hinek jî fikrê jinolojiye bu bandor bûbûn. Hinek jî ji konfederalîzma demokratik û sistema rojava bu bandor bûbûn. Hinek ji xwendekara malbatên xwe ji anîbûn civîna danasînê xwendekarên ji Portekîzê, İtalya, İrlandayê, İngilîstanê hebûn. Heye dergot ku reber Abdullah Öcalan weke lîderekê hêviyê tê dîtin êdî herkes hem fikre ku têçît nayê qebûl kirin û divê demir dest werê bidawî kirin. Fikre reber Abdullah Öcalan giringin û bandorê li gelan dike bandor li min ji kir weke xwendekareke ciwan beriya bi salan min tekoşin azadiya Kurd nas kir. Min zilma li Kurdan tê kirin dît berxwedan dît û vê yekê bandor li min kir. Lê herî zêde fikir û îdeolojiya rebera po bandor li ser min kir. Huperteli civina gel hatta dar kısmında Almanya bajar Huperteli de çarçove pengava azadi Abdullah Öcalan re çareseriya siyasi perskilekra kurtaya civina gel hat pekanin. Piştiri ezgirtinin nüneri konmede Erol Polat ahvi u balkşan serşeri cihani yasiyemin u bandorali serjiyane. Pişre siyaset medar lezgin botan ahvi u peşgetirin davi yeni ruşratan abin Kurdistan'ı gel. Civin pişti pers u bers hamdavi bu.
Şehidin Tabura Nemiran alı Paris hatim biranin ve rasma biranin şehidin Tabura Nemiran alı navında çanda ciger xuyên hate pêkanî. Piştî rêzgirtina televizyona li ser dîroka têkoşina Erdal Şahin û Rûşat Zilan û çalakên wan hatibû amadekirin hat pêşandan. Piştî televizyona parlamenterê bereyê HDP û Nûnerêden Partiya Ewropa Faysal Sarı Yıldız û hevserokê CDKF Şahin Polat axaftin kirin. Faysal Sarı Yıldız di keseta Erdal û Rûşat te hemû şehîdên azadî bi vîranî û got ciwanên Kurd 50 salin bi lehengiyeke destanî dijî hêzên dagirker têkoşînê dikin. Têkoşîna ciwanên Kurd desthilatdariya faşîst têk birin û dewleta Tirk jî giriya nava krîzên piralî û dijwar. Şahin Polat jî diyar kir ku pengava ji rêberapora azadî ji pirsgirêkira Kurd carê serî siyasî saleke li payê xwehişt û got divê ev pengav li cîhanê were xurtkirin û bang li herkesî kir ku tevlî konsera azadî ya di 19 Cotmeyê li Parîsê bê li darxistin bibin. Merasima bîranî bi axaftin û peyamên piştgiriyê dawî. Navên darayandinê ya yekîniyên parastina gel YPG li ser malperê xwe ya ferdî û daxuyaneke nasnameya şehîd AP Nemir eşkere kir. YPG got ku Xelîl Osman hemê bi nasnam AP Nemir weke sembola berxwedana Kobanê dihate naskirin. AP Nemir de encama krîza dil de tevlî karwanê Nemirên Kurdistanê bûye. YPG balkişanser êrişa çeteyên Daişê ya di îlona 2004 de got lemberî vê êrişa talan û dagirkeriyê gelek Kobanê û şervanên YPG û YPJ berxwedaneke dîrokî nîşanda. Berxwedana Kobanê ji 7 salê heta bi 70 salê ya gelê Kobanê veguherî û berxwedana giştiya Kurdan û careke din ji mirovaniyê re bû hêvî. Yek ji wan lehengên qehreman ku bû sembola berxwedana Kobanê AP Nemir bû. AP Nemir tevî temenê xwe yê mezin axa xwe terk nekir, tevî zarokên xwe heta kêliya dawî di çeperê şerê dijî çeteyên Daişê de şer kir. Xelîl Osman hemê bi nasnav AP Nemir di sala 1905 de li gundê Dihapê yê Kobanê ji dayîk bûye. Di dema ciwantiya xwe de sê caran ji aliyê rejima Sûriyê ve hatiye girtin. Piştî sala 1908 rêber Abdullah Öcalan nas kir tevî hemû zextên rejima Sûriyê weke welat parêzeke çalakê tevgera azadiya Kurd kar dikir. AP Nemir zewicî bû şeş zarokên wî hene û teva jî bi hestên welat parêziyê mezînkirine. AP Nemir di vî temenê mezin de tevî zarokên xwe di nava berxwedana Kobanê de cih kir û bû sembola berxwedanê. Kurê wî Osman di hezîrana 2015 de di êrişa çeteyên Daişê de şehîd bû. AP Nemir du di encama krîza dil de tevlî karwanên Nemirên Kurdistanê bû. Çalakiya deng bi azadiyê ayiştî bi azadiya rêber Abdullah Öcalan pêkane. Li İzmirê xizmengirtiyan û Komeleya Ege Tuay der dû jî çalakiya deng bi azadiyê li pêşiya girtika Kırıklar çalakî kirin. Di çalakiyê de xizmengirtiyan nûnerê saziyên civakî û gelek welat Parêz amade bûn. Beşdaran pêşmalkên na ji tecîdê re li xwe kirin û pankarda em ê tecîdê bişkinin û ji bo aşça civakê deng bi azadiyê vekirin û duruşun berz kirin. Li Mêrsînê jî xizmengirtiyan dû çalakiya xwe ya deng bi azadiyê li pêşiya girtika Tars pêkanîn û daxwaza azadiya fîzîkî rêber Apo û hemû girtiyên nexweş kirin. Di çalakiyê de rêveberê Çukurova Tuayê derê Mahkum Gecer û hevserokê Dem Partiyê Mêrsînê Reşet Aşan axî wî gotin ji bo aştî werê wî welatî û krîzên dijwar bi dawî bibin pêwîst e têcîl bêrankirin û rêber Abdullah Öcalan werê berdan. Piştî dayîka aştiyê Tenzîle Baydar axî wî û daxwaz kir ku demê dest têcîl bêrankirin. Piştî axaftinan rûniştinên 5 deqeyan hate kirin û çalakî bi dawî bû. Li rojnamavanên
نوچه شهیدکرنا جنا امینی چکر بوم به 5 سالان هات جزا کرن روزنامه نیلوفر حمیدی اله محمدی جبر کو بشتار سردان جنجان آزادی بوم به توانباری افکاری و جوینا لدیج اولهیان اجتماعی و پروپاگاندا لدیج رژیم به 13 و 12 سالان هاتون جزا کرن هر دو روزنامه‌وان پشت 17 ماهان گرتی مان هاتن بردام پشت بدمه که هر دو روزنامه‌وان به بهانه کو همکاری با آمریکا رکرن و هر یکی جوان به 5 سالان هاتی جزا کرن لگوری رخصنا چاودری مافیا مروان قزمن کسین کو دما سردان جنجان آزادی ده هاتن شهید کرن دار دکرن یان جهاتن گرتن جالی دولت ایران و تن تاجیز کرن و گفل وان تخارن کسکیل وانی دست به خباتن میتینگ خوکر کنفدراسیون سندیکان کتکارن جمهوری کس گوید سیه مجدار دل انقره به دروشمه امن کارن دبار خو بکن ندیجی فقریه تکوشینه که میتینگ لدار بقی کس که خواتا میتینگ لباجار وانی دا دست بکرن کتکار و کارمند جهمو باجار باکور کردستان و ترکیه بچن تولی میتینگ ببن پلاتفورم کس که وانی تکیدار میتینگ لاوای خوی جبین چپمنی لدار خوز و تاقیانی دا رو برن ناوندن سندیکای انسس و ایتیم سنه تولی جبینه بون لگوندی مله ناو نارینه لپارک که هاته کرن شهرداری بازار که گوندی که مله یا شرناخه گودبن روبریا دم پارتیه ده ناو نارین گران اهای ساله کو لگونده چولی یه نافچه رزانا آمده هاته قتل کرن و پارک که گر هفشاردار بازارو که فری آرتوش تکی داری مجاری و ها گود جبو که ام بیرانینا نارین زنده بهیلن و به گناهی و ندن جبیر کرن مبریاردا کو ناو پارکا لبازارو که مبکن نارین جبو سرحده هشیاریا باران زیده هات کرن مدیریت گشت مترولوژی راپورا خویر و شهوای 15 جود مهش کرد در راپور داد گوتن کل رشلات هرما سرحده در دورا چولیکه دور ناوین و رشلات این تروسلاران این بحراسی رشلات بحرارش دورن قراغه ین هاتای و در دورا سینوپیده ده باران کسیده بباره پرانیا ولایجی دپر گلکه به عوربه و د ساعت سرسی به هده شویدی جی هرمن ناوین و روژاوا بمجبن هاتراگاندو گوده پلیا گرماهیا زیده نگوهره و لگوری روش آسایی یا دم سالی به بله گودان جمعن چون سرسی به پیشکش کرن آنا خاطره ودن باشو